салом тамошобинони азиз, манзури шумост барномаи интеллектуалии Дунуяк аз телевизиони Баҳористон ва иштирокчиёни барномаи имрӯзаи мо ҳастанд тарбиятгирандагони кӯдакисони рақами 27 ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе. Хотиррасон мешавем ки барномаи мо аз рӯи 3 шарт ва 12 савол баргузор мегардад ва дар ҳар як шарт ба иштирокчиён 4 саволи пешниҳод карда мешаванд ва иштирокчие ки аз ҳама бештар ба саволҳо албатта ҷавоби дурустро мегардонад غالب برنامه شمرده می شود. خب اینک بیاید با اشتراکیان شناس می شویم. مصور 6 سال است. پسرک چاقانو حاضر جواب می باشد. در همه چورابینی های فرهنگی و ورزشی کودکستان اشتراکچی فعال است. فاطمه وای هم 6 سال دارد. بازی های نقشدار را دوست می دارد. بیشتر نقش مربی را می بازد. در آینده باشد می خواهد آموزگار شود. ایدریس هم 6 سال دارد. او پسرک زیرک و کنجکاو بوده. بازی‌های ورزشی را دوست می‌دارد. در آینده باشد اقتصادچی شدن می‌خواهد. مریم نیز 6 ساله است. سال آینده به مکتب می‌رود. دخترکی نهایت آرام طبیعت است. شغل دوست داشته‌اش گوش کردن افسانه و قرائت شعر می‌باشد. چطوری که گفتم برنامه از روی 3 شرط برگزار می‌گردد و سوال‌های شرط اولی برنامه دایر به فن متماتیک و عموماً معماهای متماتیکی آماده کرده شدند و اشتراکچیان را می‌باید تا اینکه بیشتر حساب و کتاب را از خود نمایند انیخترش با دستهایشان نیز شمارند. خب بچه‌ها شما آماده اید؟ بله. حساب کرده می‌توانید؟ بله. انا این گپی دیگر. خوب بیاید آغاز میکنیم. شبری که گفتم 4 سوال است همگی در هر یک شرط و اشتراکچی که زودتر دست میبردارد و با سوال جوابی درست میگرداند چی میشود؟ غالب میآید. بله غالب میآید. خوب آغاز میکنیم. بله. در شنبگی مکتب 5 نفر خوانندگان یک میزی را تازه کردند. در صنف باز 5 میزی دیگر تازه نکرده باقی ماند. در صنف همگی چند میز بود؟ 10. خوب ادریس مرحمت. در صنف 10 میز بود. شما از کجا فهمیدید که 10 میز؟ آخر آنها 5 میز رو تازه کردند. 5 رو تازه کردن 5 رو موند. 5 10 میشه. 5 جمع 5 10 میشود. بچه‌ها ادریس درست میگوید. بیاید یک بار یک جای حساب میکنیم ها؟ بیاید با انگشتانمان 1 2 3 4 5 رو داشتیم. باز 5 رو دیگر میمونیم. 1 2 3 4 5. اکنون همش چند تا شد؟ 10. خوب جواب شما کاملا درست است ادریس. اصلا با شما خیلی کوشش کردید. خوب اشتراکچیان دیگر شما هم زودتر دست بردارید و با سوال ها جواب گردانده غالب شوید. میلش؟ خوب ادامه میدیم. در باغ 2 درخت سیب، 2 درخت آلو، 1 درخت خرما و 2 درخت ارچه بود. اکنون گویید که در باغ همگی چند درخت میوه دهنده بود؟ کنی مصور؟ در باغ 5 تا میوه دهنده درخت بود. درختی میوه دهنده 5 تا بود ها؟ آخر کنی حساب کنید بچه ها؟ 2 تا درختی سیب، 2 تا آلو، 1 تا خرما و باز 2 تا دیگر ارچه چند شد؟ 7 تا. 7 تا. پس برای چی شما 5 میگوید؟ برای که ارچه میوه نمیدهد. ارچه میوه که ندهد چی میدهد به ما؟ ارچه سایه میدهد. درست میگوید مصور؟ درست است. بله در حقیقت هم بینندگان عزیز جوابی پیشنهاد در مصور کاملا درست است. زیرا ارچه درخت سایه افکن است و همگی 5 تا درخت میوه دهنده در باغ قرار داشتند. خب احسن به شما مصور. یک مرد 4 پسر داشت. هر پسری او 1 تا خواهر دارند. مرد همگی چند فرزند دارد؟ کنی مرحمت مریم؟
Он мард ҳамагӣ 5 фарзанд дошт. шумо аз куҷо фаҳмидед? охир 4 ҷамъи 4 чанд мешавад? 8 мешавад ко? Як духтар ба ҳамашон хоҳар мешавад. бале, дар ҳақиқат ҳам ман гумон надоштам ки шумо чунин зуд ва дар як муддати кӯтоҳ ҷавоби ин муамморо меёбед. 4 писар, 1 то хоҳар доранд ҳамагӣ ва он духтара хоҳари ҳамаашон мешавад. Дар натиҷа чанд фарзанд мешавад? ҳамагӣ 5 фарзанд дошт. офарин, ҷавоби шумо комилан дуруст аст ва инак иштирокчиён ҳамагӣ як саволи дигар аз фанни математика, яъне аз шарти аввали барномаамон боқӣ монд ва шуморо мебояд то зудтар ба он ҷавоб гардонед. хуб, саволро мехонам. дар табақча 7 дона конфет буд. модар ба Мадина 2 тоашро гирифта дод. дар табақча ҳамагӣ чанд конфет боқӣ монд? хуб, марҳамат Фотима. Дар табақча 5 конфет монд. аз куҷо фаҳмидед? Аз 7 2 гирем 5 мешавад. бале, ҷавоби шумо дуруст аст. аҳсан ба шумо Фотима. хуб, дар ҳамин ҷо саволҳои шарти аввали барномаамон ба анҷом расиданд. бинандагони азиз, биёед натиҷаи холҳои ба дастовардаи иштирокчиёнро мебинем. шарти аввали барнома хеле ҷолиб буд. иштирокчиён кӯшиш менамуданд ҳозирҷавобиро аз даст надода аввалин шуда ба савол ҷавоб гардонанд. дар натиҷа ҳар як иштирокчӣ тавонист ба як савол ҷавоби дуруст гардонида соҳиби як хол гардад. яъне дар шарти аввали барнома ҳисоб баробар аст. инак бинандагони азиз, расидем ба шарти дуюм ва саволҳои шарти дуюм хеле ҷолибу шавқовар ҳастанд, зеро онҳо аз афсонаву филмҳои тасвирӣ ва шеърҳои бачагона гирифта шуданд ва ба иштирокчиён ягон мушкилӣ эҷод нахоҳанд кард. мехоҳед не бачаҳо? бале. филмҳои тасвирӣ тамошо мекунед? бале. афсона чӣ медонед? бале. шеър аз ёд мекунед? бале. хуб, инак фикр мекунам ки ба шумо мушкил нест ва саволи аввали шарти дуюмро гӯш кунед. филми тасвирии Золушкаро тамошо кардаед? бале. ба шумо писанд омад? бале. хуб, саволро гӯш кунед. дар афсонаи Золушка парӣ кадуро ба чӣ табдил дода буд ва бо он чӣ кор кард? кӣ медонад? парии сеҳргар буд ку? парии сеҳргар чӣ дошт? чӯбчаи сеҳрнок дошт. бо чӯбчааш чӣ кор мекард? сеҳр мекард. ана ҳамон вақте ки кадуро дид, кадуро сеҳр кард, каду ба чӣ табдил ёфт? кани карета. карета, яъне фойтун. дар фойтун чӣ кор кардан дар кор буд? лӯлка ба он шида ба қаср рафт. ҷавоби шуморо мо қабул мекунем. дар ҳақиқат ҳам ҳангоми сеҳр кардан каду ба фойтун табдил ёфт ва Золушка ба он шишта ба базми қаср рафт. ва ба ин савол Идрис ҷавоби дуруст гардониданд. офарин Идрис, ҷавоби шуморо мо қабул кардем ва мегузарем ба саволи дуюм. дигар иштирокчиён шумо ҳам фаъол бошед. майлаш? дар як афсонае як писарбача аз як кӯлмак, яъне дар як ҷое ки об ҷамъ шуда буд, аз он ҷо об нӯшид. баъд аз хӯрдани об вай ба чӣ мубаддал гашт ва ин афсона чӣ ном дорад? хуб, кани Фотима аввалин шуда даст бардоштед. апаш гуфт ки нахуд писарак нӯшид. ба чӣ шуд? баъд буз табдил ёфт. офарин, ҳамин афсона чӣ ном дорад медонед? афсонаи Алёнушка. бале, афсонаи Алёнушка. хуб, дар натиҷа ҳамон писарчае ки ба буз табдил ёфта буд, боз ба намуди зоҳириаш, яъне ба шакли аввалаш баргашт ё не? боз писарча шуд ё не? боз дар охири афсона писарак шуд. офарин, ҷавоби шумо дуруст аст ва дар ҳақиқат ҳам бинандагони азиз, дар афсонаи Алёнушка писарак ба гапи апааш гӯш надода, обро менӯшад аз кӯлмак ва дар натиҷа
ба бузича табдил меёбад, ки бо талошҳои зиёд дар охири афсона албатта боз ба намуди аввалаш бармегардад ва ба ин савол Фотима ҷавоби дуруст гардонидан. Офарин Фотима ва иштирокчиён. Ду саволи дигар дар шарти дуюми барнома боқӣ мондааст. Кӯшиш кунед зудтар даст боло карда ҷавоб гардонед. Майраш? Дар афсонаи дурӯғ писарак барои чӣ дурӯғ гуфт ва оқибати он чӣ шуд? Кӣ медонад? Афсонаи дурӯғро хондаед? бале. Дар куҷо? Дар боғча. Дар боғча? Офарин. Кани ки ба саволи ман ҷавоб мегардонад. Дар афсонаи дурӯғ писарак барои чӣ дурӯғ гуфт ва оқибаташ чӣ шуд? Хуб, Марҳамат Мусаввир. дарс рафтан намехоҳам. дурӯғ гуфт ки шикамам дарк аст. Баъд чӣ шуд? ба ӯро дар беморхона бурдам. вале духтур фаҳмид ки чи писарак дурӯғ мегӯяд. Мазмуни афсона дуруст буд, бачаҳо? бале. Ба фикри худи шумо ҳамин дурӯғгӯӣ кори хуб аст ё не? не. Хуб аст ку? Масалан, мана писарак гуфт ки ман беморам ва ба мактаб нарафт, дар хона истироҳат кард. Ин хуб нашуд? не. Яъне мо бояд дурӯғ нагӯем, ҳа? бале, росташро гӯем. Бинандагони азиз, ба саволи навбатии мо Мусаввир ҷавоби дуруст гардонидан. Инак мегузарем ба саволи охирини шарти дуюми барнома. Хуб, он ҳамчунин аст. Маро нахӯр, ман ба ту суруд мехонам. Ин суханон аз кадом афсонанд ва қаҳрамони асосии он кист? Кӣ медонад? Хуб, Кани Мариам? ин суханони Кулчача аст. Кулчача аз кадом афсона аст? Барои чӣ ва ба кӣ хел мегӯяд? барои ба харгӯш. Ба харгӯш? Танҳо ба харгӯш мегӯяд ки маро нахӯр мегӯяд? Кулчача аз бобо бибиаш мегурезад, баъд аз наздаш ҳайвонҳо мебароянд. вай ба онҳо он суханонро мегӯянд. Кадом суханонро мегӯяд? маро нахӯр, ман суруд мехонам. Сурудашро медонед? бале. Кани? ман кулчачаам, кулчача аз бобоам гурехтам, аз бибиам гурехтам, аз ту ҳам мегурезам харгӯш. Офарин, танҳо ба харгӯш мегӯяд? не. Ҳоло як дақиқа, Кани? боз ба хис, боз ба гур, боз ба рӯбо мегӯяд, рӯбо онро мехӯрад. Барои чӣ маҳз рӯбо онро мехӯрад? барои ки рӯбо макор буд. Офарин, аҳсан ба шумо Мариам, шумо хеле кӯшиш кардед ва ҷавоби шумо комилан дуруст аст. Инак бинандагони азиз, 4 саволи шарти дуюми мо низ ба анҷом расид ва фурсати он расидааст ки холҳои иштирокчиёнро дар шарти дуюм низ шуморем. шарти дуюм низ мисли шарти аввал хеле ҷолиб ва шавқовар буд. иштирокчиён боз ҳам кӯшиш менамуданд аввалин шуда ба савол ҷавоб гардонида соҳиби хол гарданд ва дар натиҷа ҳар як иштирокчӣ тавонист як холиро ба даст орад. Инак расидем ба шарти сеюми барнома. Хотиррасон мешавем ки саволҳои шарти сеюм доир ба муҳити атроф ва олами ҳайвонот омода карда шуданд. Хуб, бачаҳо, саволи аввалинро мехонам. Кадом ҳайвон ҷаҳида наметавонад? Кани Фотима? аз бобайни ҳайвонот фил ҷаҳида наметавонад. Барои чӣ? Охир вай чӣ хел калон аст ку метавонад ҷаҳида? вай вазн аст, барои ҳамин. аз сабаби зиёд будани вазнаш парида наметавонад, ҷаҳида наметавонад? не. бачаҳо, шумо чӣ фикр доред? Шояд гов бошад, гов ҳам вазнин аст ку? Шояд баҳмут бошад, бигимот? муаббиамон гуфт ки фил вазбин аст, барои ҳамин ҷаҳида наметавонад. офарин, ҷавоби шуморо мо қабул кардем ва дар ҳақиқат ҳам аз сабаби зиёд будани вазни баданаш фил ҷаҳида наметавонад ва ба ин савол Фотима ҷавоби дуруст гардониданд. Инак 3 саволи дигар боқӣ монданд. Мо суҳбатро ва саволу ҷавобро бо иштирокчиён идома медиҳем. шумо низ додаракону хоҳаракони азиз метавонед баробари иштирокчиёни мо ба саволҳо ҷавоб гардонида сатҳи дониши худро санҷед ва албатта донояк шавед. Шумо деҳқонро медонед ки кист? Анакнун савол доир ба бобои деҳқон аст. деҳқонон дар кадом фасл
кишти заминро оғоз мекунанду дар кадомаш ба анҷом мерасонанд? Аллакай аз ними савол мусаввир дасти худро боло намуданд ва биёед мебинем ки чӣ ҷавоб мекарданд. Марҳамат мусаввир. در فصل بهار کشت و کار میکنن. خب کشت و کار رو جنبست میکنن یا که سر میکنند آغاز میکنند؟ سر میکنن. در کدام فصل به انجام میرسونند؟ در فصل تیرما. چخص در فصل زمستان نه؟ نه. در تگ برف میوه ها میشوند، گندم میشود، پخته میشود، همش رو میچینند. در تیرما جاورین میکنن. در تیرما؟ بله. درست میگوید مصور؟ بله. آفرین بر شما. در حقیقت هم جواب شما کاملا درست است و بینندگان عزیز خیلی که خود شما هم شاهد گشتید بیهوده مصور از مابین سوال دست خود را بالا نکردند و جواب مصور کاملا درست است. احسن مصور. سوالی سیوم را میخونم. یک گل هست. شما گل ها را میدونید؟ یک گل هست خیلی زیبا است. همگان آن را دوست می‌دارند. رنگ‌های گوناگون دارد. بویش هم بهترین است ولی خور دارد که خورهایش می‌خلد. کی میگوید که نام این گل چیست؟ کدام گل است؟ ما آن را تحفه می‌کنیم ولی خیلی زیبا است. رنگی سرخ می‌شود، رنگ زرد، رنگ سفید می‌شود. ولی هنگامی که ما اون رو چیدن خواهیم یا که کندن خواهیم خورش دستمون رو میخلد. کدام گل است؟ نامش چی است؟ خب کنی مریم؟ گلی لاله. گلی لاله. خوب فاطمه شما هم دست برداشته بودید. کنی جواب شما رو میفهمید؟ صدبرگ. صدبرگ. بله جواب شما درست است. در حقیقت هم اکنون جواب درست پیدا شد و این گلی لاله نیست. زیرا گلی لاله با دست ما خورش نمیخواد و ما خور ندارد. و این گلی کدام گل است؟ صدبرگ. صدبرگ. بله با این سوال فاطمه جواب درست گردانیدند. خب اصلا فاطمه و بچه ها یک سوال دیگر مونده است. همگی یک سوال. یک؟ بله یک. کسی که با همین سوال جواب درست گرداند شاید غالب برنامه شود. مصور علاقه حسیتی کیم چقدر عجایب فرا گرفت. فاطمه باشن علاقه گرم شدن خود را شمال داده ایستاده. خوب شما خواطر شده ایستادید؟ انا اکنون من سوال رو میخونم. پاشه، مورچه، شپرک با کدام گروه داخل می شوند؟ پاشه، مورچه و شپرک با کدام گروه حیوانات داخل می شوند؟ من یک چند گروه حیوانات را نمبر می کنم و گویید که پاشه، مورچه و شپرک با کدامی از آنها داخل می شود. با دقت باشید. پرنده ها، خزنده ها، حیوانات آبی یا اینکه حشرات ها. با کدامش؟ پرنده ها، خزنده ها، حیوانات آبی و حشرات ها. با کدامش داخل کنی؟ آنها در گروه حشرات ها داخل می شوند؟ بله. برای چی پرنده ها نه؟ مثلا پشه می پرد ها؟ بله. شپرک هم می پرد؟ بله. پرنده اند آنها؟ نه. جواب آخرین شما با کدام گروه داخل می شوند؟ حشرات ها. حشرات ها از کجا می دانید؟ در باغچه‌مان مربی‌مان میگوید. با شما میگویند ها در این بله. باره؟ با فکر شما جواب مصور درست است؟ بله. آفرین. خوب بینندگان عزیز در حقیقت هم گرچنده که پشه و شپرک پرواز کرده تواند هم ولی آنها به مثل مورچه به گروه حشرات ها داخل می شوند و به این سوال مصور جواب درست گردانیدند. آفرین مصور. و بینندگان عزیز در همین جا همه شرط های برنامه به انجام رسیدند. فرصت آن رسیده است که خالهای اشتراکچیان را در عموم شماریم. در شرط سومی برنامه از 4 سوال پیشنهاد شده مصور به 2 سوال و فاطمه به 2 سوال جواب درست گردانیده 2 خالی را به دست آوردند.
پس از انجام 3 شرطی برنامه خال‌های به دست آورده اشتراکچیان چنین است: مصور 4 خال، فاطمه 4 خال، ادریس 2 و مریم نیز 2 خال را به دست آوردند. از این معلوم می شود که خال‌های مصور و فاطمه برابرند. برای معین نمودن غالب سوال ایلاوگی پیشنهاد کرده می شود. اینک خود شما نیز از نتیجه های خال‌های به دست آورده اشتراکچیان برنامه دونویک آگاه گشتید و چطوری که به ما معلوم گردید اینجا فاطمه و مصور برابر هستند، ولی ما باید همگی یک غالب داشته باشیم و برای این ما به اشتراکچیان یک سوال ایلاوگی پیشنهاد میکنیم و نفری که زودتر به این سوال جواب گرداند غالب برنامه شمرده می شود. ماه آخرین فصل تیر ماه را نامبر کنید. خوب مرحمت مصور. ماه آخری تیر ماه نوامبر است. دکابر نه؟ دکابر ها؟ دکابر سرشوی زمستان است. آخری تیر ماه کدام است؟ نوامبر. نوامبر. بله، در حقیقت هم جواب شما کاملا درست است و بینندگان عزیز اینک با یک حسیت خاصه جد و جهد و کوشش های به اندازه مصور غالب برنامه امروزه دونو یک شدن. آفرین مصور و بیاد یک قرصک میزنیم. من خیلی خرسندم که غالبم. آفرین، ما هم از این خرسند شدیم، ولی در لحظه های اخیر همگی یک سوال میتوانست که فاطمه را غالب کنند. ما بودو اگر فاطمه غالب میشدن شما به سوال جواب گردونده نمیتوانستید زیق میشدید؟ گیره میکردید؟ نه. حالا که غالب شدید باید چیکار کنیم؟ خرسند شوید. یک قرصک دیگر میزنیم برای مصور. با سوال ایلاوگی مصور توانست اولین شده جواب درست را پیشنهاد کند و با این غالبیت را به دست آورد. مصور غالبیت مبارک. آفرین بار دیگر مصور و اشتراکچیان دیگر احسان به هر یک شما هم توانستید با سوال ها خوب جواب گردونید، کوشش کنید و عموما تا به این برنامه یعنی برنامه دونویک رسیدن این خود یک غالبیت است، زیرا از تمام بخچه محض شما رو انتخاب کردند و مصور شما باشید، کوشش کنید و بسیارتر مشق کنید با مراقبتون، بسیارتر درس خوانید، زیرا در دور دوم سوال ها دشوارتر می شوند و رقیبان باشند از بخچه های دیگر جدی‌تر و با قوت تر می شوند. از این رو بیشتر کتاب خوانید. میلش؟ شما هم کوشش کنید که در برنامه های دیگر و آزمون های نوبتی نیز اشتراک کنید. میلش؟ بله. خب بینندگان گرامی، در همینجا میرسیم با فرجام برنامه انتلکتوالی دونویک. تو برنامه های نوبتی شما نیز کتاب خوانید، حساب کنید، مشق کنید و البته دونویک شوید. تو برنامه های نوبتی خیر.